Godinama ne znam što da snimim, decenijama. Ispucao sam sve, pregledi samo padaju i padaju. Više nisam zanimljiv ljudima. Da bar postoji neki mali klinac koji dolazi iz siromašne obitelji s kojima će se ljudi sa Balkana suosjećat i biti će onak baš jako emotivno. E pa da, Romi su većinom siromašni. I kao što vidite iza mene neka kuća u financijskom rasulu. Dođite za mnom, možda bude neki... Zigubigulek tu. Halo! 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 Jeste li znali da je 90% romske nacionalnosti siromašno? Halo! Je li ima neki mali cigan koji će snimiti sa mnom video? Halo! Zigubigulek! Kupću mu ja žvake i kruha. Strašno je to kad si ne možeš priuštiti za najosnovnije stvari koje ti treba u životu da živiš, poput kruha. Ljudi se bode, posto sam anti-vakser. Vi ste NPC-evi, ja sam Dungeon Master. Gdje ste, bogojebačka armijo? Kako lako, ja te gledam, ali u toj armiji nisam. Okej, gdje ste? Znači, kliknuli ste na ovaj video i želite postati streamer, ali niste sigurni ili možete to. Izađite iz komfort zone. Dobro, ne baš toliko. Na svijetu postoji preko 5 milijuna aktivnih streamera. Kako lako, sad kad si to već tako rekao, odmah mi je lakše. Da, ali na svijetu postoji preko 5 milijuna aktivnih silovatelja. Samo sam rekao činjenicu. No ne brinite se. Danas svi streamaju na YouTubeu, Twitchu, TikToku, Trovu. Mislim, današnje generacije čak snimaju live u jebenoj školi. A jebi ga, stari, nije do nas. Jog do mene. Što vam je onda potrebno zapravo da postanete streamer? Pa jedino što vam je bitno je kamera, malo jače računalo, dobar internet. Barem 5 megabita za streamanje u 1080p, bez toga ni u crkvu. I po mogućnosti 2 monitora da možete čitati chat na drugome i da vam stream ne izgleda ovako. Ti samo hoda, ja ću čitati chat. Ali ono što je najbitnije je da imate zanimljivu osobnost ili ste dobri u nekoj igri. Evo rož. Opa. Pušaj. Opa rož. A? Da. Wow. Ja nisam ni jedno. Ali srećom identificiram se youtuberom, a ne streamerom. Ali prije svega identificiram se cisgenderom. Imajte na umu da ipak streamanje nije za svakoga. Netko može streamati 3 sata i biti hajpan. Daj, brate, daj, brate, daj! Daj, brate, daj, brate, daj, brate, daj! A nekome dođe da se objesi na trg Grubišnog polja nakon 30 minuta. Ne znam šta te pitam. Otkud ti ovdje? Ne znam. Dosada dovela. Okej. I sad ovisi što publika želi gledat. Retarda koji skače po sobi ili retarda koji ne zna pričati sa ženskom osobom. Moram stvarno pohvaliti Simi jer toliko energije nisam imao od srednje škole po tjelesnim. Frajer prije streama sigurno rokne 4 šalice kave. Nažalost meni ni kava ne pomaže. Osim ako je speed u njoj. Sad kad imate sve od opreme možete skinuti program za streamanje. Streamlabs OBS. Za podešavanje toga vam neću ništa objasniti. Jer imate indijice koji su poslani na zemlju samo sa jednim ciljem. Da rade YouTube tutoriale. Hello guys, welcome to Streamlab tutorial. Naravno jedan od razloga zašto streameri uopće streamaju su donacije. Kako lako, hvala na donaciji. Noćas vode. I onda možete ovako postaviti donation goal i napisati na primjer za preživjeti mjesec. Ili možete staviti za auto novi. Kad ste već kod toga možete staviti donation goal za Boeing 720. Nakon što vam neko uplati donaciju obavezno recite ljubi brat. A svi znamo onaj sticker sa Whatsappa. Znači praktički streameri su internet prosjaci. Uz donacije naravno tu će doći sponzori od kockarskih stranica. To ljudi najviše vole gledat. Čak ni ne morate imati sponzora. Upalite demo kocku i ljudi dolaze na stream. Nije bitno, bitno je da se jebeno vrti. A od baš igra koje ćete streamati su GTA 5 roleplay naravno, League of Legends i Counter. Jer ljude sa Balkana boli kurac u dupetu za svaku drugu igru. Hvala Bogu pa Valorant nije na ovom popisu jer je Valorant onako baš gay igra. Realno za male sisice. Kako lako, vi Counter igrači ne možete prestati pričati o Valorantu. Valorant igrači nikad ne spominju Counter. Pa zato što je Valorant igra za vibove, curice i pederčiće. Ajde sada jedan validan argument i budi objektivan. Bu, mala curica igra Valorant, bu. Ubi se. Ne isplati se ubijati isključivo iz razloga jer ako završim na portalu neko će napisati šaljiv komentar na moje samobojstvo
samoubojstvo na Facebooku. Kad već pričamo o komentarima, pripremite se na odgovaranje jedno te istih pitanja. Jesi igrao Resident Evil 4, jesi igrao Far Cry 1, jesi igrao Vice City? Što misliš o ovome? Što misliš o ovome? A što misliš o ovome? To je sasvim logično, ne mogu svi biti na streamu isto vrijeme, jer ljudi imaju prave poslove za razliku od tebe. Ali najviše od svega očekujte jebene pozdrave. Ne mogu vjerovati da je 2023. godine da ljudi dalje pitaju jel može pozdrav. Ali polako, očekujem evoluciju barem narednih 5 godina. Kako lako misliš revoluciju? Ne evoluciju. Da ljudi što to komentiraju napokon prijeđu iz majmuna u čovjeka. Dobro, ako ništa drugo, barem smo došli od like tko se slaže do koliko se ovaj čovjek trudi za nas. Ili ovaj čovjek radi sve za nas, ima hrabrost i sve da uradi. Mada opet ne razumijem što drugi youtuberi rade. Spašavaju malu djecu iz gorećeg stana. Svi u komentarima ovaj čovjek se trudi za nas. Da mogu drugi ući u moj video i vidjeti da sam marljiv čovjek. Streamanje može biti super, ali pazite se klipera. To su ljudi koji stavi isičak vašeg live na YouTube u roku od 15 minuta i još usto naprave thumbnail. I jednostavno morate paziti da ne kažete ili izvedete nešto sramotno ili glupo. Pa jebo ti bog materu, pičku Ali to je nemoguće, a i ne želimo da Outplayeru propadne kanal. Na početku vas nitko neće gledati jer nemaju kako doći do vas. Zato možete biti sam svoj kliper i staviti zabavan trenutak iz live-a u obliku videa na YouTube ili na TikTok. Bolje na TikTok. TikTok gura svaku glupost. Što smo naučili u ovom videu? Ako želite postati streamer, morate početi raditi iz svog osobnog gušta, a ne razmišljati na novce. Oni neće doći samo tako. Jer ako potrošite godinu dana, a novaca nigdje na vidiku, gledat ćete to kao potrošeno vrijeme. A ako gledate iz drugog kuta, barem ste se zabavili. Ej da, skoro sam zaboravio. Zbog klipera barem možete vidjeti što su drugi youtuberi rekli za vas. I onda ih možete ovako staviti u video. Nije mu odgovorio zato što je kako lako izvukao iz konteksta svaku stvar. Pa ako sam izvukao iz konteksta, onda bi zapravo jako lagano trebao odgovoriti na dramu salamu. I postoji razlog zašto mu baka nije odgovorio, što je lik ono nebitalac. Ah, nema veze, neću ništa drugo reći osim vuf, vuf. I da, napisao sam pjesmu, ali srame, ne znam jesam dovoljno hrabar da to objavim. Okej, možeš ti to kako lako. Saberi se. Okay, evo ide. Okay guys, this is a little song I wrote for two young gentlemen whose love is like fire and water. They're practically inseparable, but one loves the other more. Mali čoda na bakinom lancu, mali čoda na bakinom lancu, mali čoda, zašto si stalno na bakinom lancu, jebec matru pičku. Jel moguće? Sti onaj mali Keđu, Među?